يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نتغدى النهارده كده. نفسنا ناكل محشي. خرجت اشوف كرنب ما لقيتش كرنب، وما احناش عايزين كوسه وفلفل وبتنجان، بقالنا كتير ما عملناش محشي. عندي زيتين الورق العنب اللي كنت مخزناهم معاكم كده. بصوا كده هفتحهم بقى ونعمل ايه حبه محشي النهارده. ورق عنب كده يشتغلوا بقكم. هفتحها كده. بصوا كده النفخه بتاعت البيست دي هفتحها كده زي ما كنت مكفتاه كده، كل كام ورقه مع بعض وبرمهم كده اهو. حلو ازاي ولونه اصفر، واللهم صل على النبي، وما ينسلق هيبقى اصفر واحلى كمان اهو. كده افرد كده عشان معمول الصوابع مش ينفع ينسلق زي ما هو كده. هفرده كده كله اهو. عندي الميه على البوتاجاز حطاها علشان اسلق فيها الفراخ. هجيب الفراخ اهي. بصوا بقى نقعاها ومنضفاها وموضباها. بصوا مخليه ميتها. بصوا عامله ازاي. هبقى احطها انزل بيها كده الفرختين كده. انقص بس حبه ميه علشان ايه الحله ايه ما تفرش. احطها كده على ما تغلي. الفراخ غليت اهي. حطيت لها بصلايه وقطايه وجزرايه كده وملحها وحاجتها كلها. اغطي عليها بقى وادخلها على العين الجوانيه. حطيت ميه بتغلي كده علشان ورق العنب. احط فيها حبه زيت كده محترمين علشان ايه ده ورق ايه متجفف يعني متخزن يبقى ايه اهو. وهنزل بورق العنب كده. بصوا ما شاء الله لونه عامل زي ما يكون لسه جاي، غير اللي بيتخزن في الثلج بيسمر شويه. انا جربت ده وجربت ده، ده بيدنوا على لونه شويه كده. اسخنت الميه كده على ما الميه تغلي دي. هجيب كده ومروقه عليها. بصوا بقى ما شاء الله على الخضره ومخليها حلوه زي ما انتم شايفينها كده ومنقياها وطريه مع انها والله خضره الصيف بس طريه وحلوه قوي. غسلاها كده. اخرجها بقى في الطبق اللي انا هقلب فيه الرز على طول. خرجتها ناعم كده. اكتب بقى الورق اهو كده على مصفى وطبق بلاستيك. بس بعد ما نشيله هشيل الطبق البلاستيك من تحت عشان الطبق البلاستيك ده هو اللي بيخلي ورق العنب يتهري. البخار اللي بينزل بالميه السخنه دي بتخليه يتهري اهو كده. والورق انسلق. بصوا لونه حلو ازاي اهو زي ما يكون لسه جاي. هشيل بقى الطبق البلاستيك. هعمل فيها اللي عمل فيها المحشي. وجبت نص جزريه كده ونص قطايه وبصلايه حلوه كده قطعتهم كده. دي بقى ايه فرشه في ارضيه الحله كده وبتتاكل على فكره. البصل ده بيتاكل ما بنرماهوش. بصوا كده بقى عندي ايه الخضره فرشتها. انزل عليها بالرز غسلته كده زي ما انتم شايفينه. التخديعه دي كانت عندي في الثلاجه طلعتها غليتها على النار علشان ايه ما احطهاش ساقعه كده. كانت عندي في الثلاجه. احط له بقى التوابل بتاعته. احط له اللهم صل على النبي الملح حسب الرغبه بقى وحسب الكميه دي انت ايه هتعملي. واحط فلفل اسمر كده. واحط بهارات محشي اهي بجيبها من عند العطار. واحط كمون. كتري بقى في الكمون شويه عشان المحشي بيحب الكمون اهو. حبه كمون محترمين كده. واحط اللهم صل على النبي حبه شطه. اقلبوا بقى بايدي. انتوا عارفين ايه
الرز لما بيتقلب بالايد بيتلف كده وبيبقى حلو كده. تقليبه حلوه كده. بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي. اغسل بس ايدي اللهم صل على النبي. الورق بصوا ما شاء الله عليه الورق عامل ازاي ولونه عامل ازاي. ادوه بقى كده وفنطه كده واحده بواحده. انا بحب الورقه اللي زي دي او اللي قد دي قوي، بحبها قوي، لا بتتقطع، بتبقى محشيتها حلوه كده ومظبوطه. بس كده انا بحب الورقه اللي زي دي قوي، ما بحبش الورقه الكبيره. بتبقى محشيتها كده صغيره وحلوه. بس كده محشيه عامله ازاي. احطها بقى كده. اخده بقى واخرج بره قدام الشاشه كده ونقعد واحنا بنلفه على مزاج كده نتفرج على الشاشه. واللي وصل معايا لغايه هنا حطي لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. اهو كده في ثواني بقى، وانت قاعده بقى في ثواني كده السلم وما بياخدش وقت والله. يلا الفراخ استوت اهي. بصوا ما شاء الله بقى عشان تربيه بيت. بصوا الفراخ صفرة وحلوه عامله ازاي اهي. خدت ساعه واحده بس سوا. اولع بقى عليهم الشوايه واحمرهم تحت الشوايه على المحشي. هسيب بقى المحشي. بصوا بقى لفيت حله المحشي ما شاء الله عليها عامله ازاي، تتكلم عن نفسها. هاتها بقى كده حلو كده واما تغلي اوطي عليها بقى وسيبها تتنهج كده براحتها. عشان ورق العنب دلوقتي مش بيبقى زي اوانه كده، بيبقى دلوقتي عشان هو بيبقى مجفف، يعني احنا مخزنينه بيبقى خشن شويه. توطي عليه وتسيبيه كده علشان الورقه تستوي كده ويبقى حلو. الطبق بقى كده طبق مسلطح كده وحطيته واروح حاطه عليه اللهم صل على النبي مغطيه عليه بالغطا اللي زي ما قلت لكم هوطي عليه. المحشي استوى اهو. بصوا كده وشلت الصينيه اهي اللي انا حاطاها مسلطحه ما شاء الله، ما فيش صباع عليه حبايه رز زي ما انتم شايفين كده. ادي بقى الصينيه. وهجيب المحشي كده سخنه قوي. ايه رايك بقى في الغدا الجميل بتاع النهارده ده، والفراخ اللي انا مربياها في البيت دي، واللي وصل معايا لغايه، وده كان غدانا النهارده، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو. اتفضلوا اتغدوا معانا واشوفوا وشكم على خير ومع السلامه.